Salibonani balaleli lababukeli, siyabonga ukuhlangana njalo phakathi kwesifundo sesithupha lapho inkosi ethungamela bana sifunde sindawonye. Okhulumayo ngumfundisi Ndebele, abaphambili ngilabo lapha bazaziveza. Salibonani bandla ngegama lenkosi yethu Jesu, siyabonga ukuhlanganiswa lizulu singabaphilayo. Okhulumayo nguMvelaphi. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu, okhulumayo nguMsisi Siboneni Mhlanga. Siyalibonga ithuba uNkulunkulu asesinike lona, sengathi singafunda simazi ngcono silungele umbuso ozayo masinyane. Salibonani izihlobo ezithandekayo, siqhubeka sifunda ikhotali yethu. Mina engikhulumayo nguElder uAmos Maforo. Siza kuba lethuba lokuba lomthandazo. Asikhuleke. Babo sezulwini, siyabonga ithuba sinikeze lona ukubana study ilizwi lakho. Esikucelayo ukuthi usambulele amaqiniso akho nxa siya kukhuluma sifunda ngoAbrahama. Sifundise okunengi bese sikuphila. Oba leqembu lonke eleya kuthungamela isifundo sona lesi. Laba silaleleyo siyabakhulekela, laba sibukeleyo. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo, sikusifundo sesithupha isisusa sikaAbrahama ngesilungu, the roots of Abraham. Abraham ukusungula uhambo lokukholwa esifunda ngayo baba ukukholwa ukuthi kwavela ngaphi kusiya ngaphi. Ivesi yethu yokwaziwa ngekhanda ngoHebrews 11 ivesi ngelika 8 uzasibalela lapho Mrs Mhlanga silalile sonke nxa ulalo khona lapho uvule sibale ndawonye. MaHebrews 11 ivesi ngu8. Ngokholo uAbrahama walalela ebizwa ukuthi aphume aye endaweni ayeza kuyamukela ibe yilifa, waphuma engazi lapho ayakhona. Balaleli lathe silapha Ndlovu Maforo loMsisi Mhlanga. iBhayibheli lapha lithi uAbraham uyabizwa. Ubizwa nguNkulunkulu aqala kuba amazi esiyendaweni angayaziyo kodwa abe sehamba. Ibhukwini lika Genesis lapha nxa sifika ku chapter ngu12 sathi ku12 sisenzikini lapho kuxoxwa khona ngabantu bakaNkulunkulu. Abraham nangu simfica ukuthi usuka achiye izolo yakhe, achiye imuli yakhe esiya angakwaziyo uphaka laphakathi. Sengisukile lapho engivela khona engikwaziyo ngiyengaziyo ukuthi lapho engikhona ngiza kuya ngakwazi. Sifuna ukukhangela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusivezelane ngesifundo sikaAbraham. Ucina esiba ngumhambuma. Ngesilungu ngustranger, umuntu ohamba engakwaziyo ngaphi, abantu bembona njengomuntu abangamaziyo. Ufundani lapha Ndlovu kulesingeniso sokuthi isisusa sikaAbraham. uNkulunkulu kadingi lokho esingelakho kithi. Uqala sifosisa sigcwalise ngamandla akhe ebese dinga ukuthi siphatheke kuye. Now ivesi bisisithi yona indinyana kwaziwa ngekhanda ngokukholwa by faith. Ukukholwa lokhu yikho kufuqa uAbraham ukuthi ebizweni lakhe aphakama sukuma hambe. So ukukholwa kuvela kuNkulunkulu. Ukukholwa kuqala kuNkulunkulu. Ukukholwa kupheleliswa futhi kubani? kuNkulunkulu. Ngezinye indlela ekufundeni kwethu namhlanje kasingabini lovalo, kasingabini lokwesaba, kasibeni kwazi ukuthi kukho konke esikwenzayo ngokukholwa uNkulunkulu uza kusithungamela asibusise. Uhamba esiyendaweni angayaziyo Mrs Mhlanga. Kambe ukukholwa lokho kaAbraham singakwenelisa lathi nini? Yikho okudingeka mfundisi ukuthi sibe lakho, ngoba nxa isithi wasuka engakwazi lapho ayakhona lithintile ukuthi wayesephakathi laphakathi kwezolo yakhe lokuphambi kwakhe engakakamukeliswa. Kuthiwa uAbraham kazangabuze, ikukholwa ikulalela uNkulunkulu okungabuziyo. Futhi mina ngizibuzile mfundisi ukuthi kazanga akhathale ngokuthi lapho uNkulunkulu azangisa khona umhlabathi uzabunjani, inotho izabe khona, ngizakwenelisa yini ukuphila. Kodwa kuthiwa ngenxa yokuthi wathemba uNkulunkulu emkholwa wasukuma wabakwazi ukuthi lapho uNkulunkulu athungamelela khona kulungile. Maforo, iviki sikhangela uAbraham ke ukuthi uNkulunkulu uyambiza abe sesuka ehamba. Ngomunye wabantu eBhayibhelini semfundo yaAbraham osifundisa ukuthi ukulalela kulempumelelo kakhulu ulalelo uNkulunkulu. Uthole indaba ngasungula isifundo.
ikakhulu ku memory text yethu kuthiwa wakholwa waselalela. Nxa kulento ejabulisa uNkulunkulu yikulalelwa. Omunye ukubeka ngalindlela ukubana ukukholwa yikuthatha uNkulunkulu ngokwezwi lakhe. Taking God at his word. Khona lokho akuchileyo ngiyekwenza njengokutsho kwakhe ngingamphikisanga. Indlela zikaNkulunkulu zilungile zihlobo ezithandekayo izikhathi zonke. uNkulunkulu yena uthembekile. Ufuna abakholwa kuye abathembakale kuye. Ngoba noma eHebrew 11:6 uthi ngaphandle kokukholwa ngezake samjabulisa uNkulunkulu. Abraham yamjabulisa uNkulunkulu ngokumlalela. So zihlobo ezithandekayo nxa sifuna ukuphumelela njengoba siyakuzwa kusifundo sanamhlanje yikuthi silalele uNkulunkulu. Senze khona lokho kanye akutsho. Abraham uthi wasuka kakwazi lokuthi uyanga. Kuchiyene lo muntu otshela ukuthi uye eJoburg uyayazi distance kumbe uya eHarare uyayazi distance usuyalungiselela. uAbraham wayengakwazi ukuthi kuyamthatha isikhathi esinganani kufunakala umphako onganani. Kodwa uyamkholwa uNkulunkulu lokuthi uzamthungamela uzaprovide. So yilukholo lidingaka yikho kuthiwa ngubaba wokukholwa. Siyabonga. Ufuna ukukhuluma ndlo? Ngidonswa lapha ngamazwi kaMaforo ukuthi uNkulunkulu ubiza uAbraham. uAbrahama yindoda ephila inomuzi, ephila inobudlelwano labanye abantu. Ukubizwa kukaAbrahama ebesethunywa ukubana uya lapho not knowing where he is going. Uya lapho angazi ukuthi uyanga. Mangaka amadoda angasuka ngokukholwa ahambe ayelapha angasikhona. Ikakhulu ezikhathi eziningi ungahlangana le ndoda idrive uyibuza ukuthi uyanga ihlukutshele khonapho. Many a times amadoda enza lokho abakwaziyo ukuthi lokho kumi kanje. But ngokukholwa ukholo ludinga ukuthi senze lokunye singakuzwisisiyo kodwa sikwamukele ngokukholwa ukuze samukeliswe isibusiso esivela kuNkulunkulu. Siyabonga Msimhlanga sibambela uGenesis 12 verse 1-2 lapha. Sikhangela ukusuka kwaAbraham ke esehamba. Lokhu sesingenisile ubona kulesisusa ukuthi waqalisela ngapho Abraham ebizwe njani. Funa sesifunda ukuthi wasuka njani bese sithola izifundo umuntu emasinika zona lapho. Verse 1-2 Genesis 12. Inkosi yasisithi kuAbraham, suka wena elizweni lakini lezihlotsheni zakho lemzini kayihlo uye elizweni engizakutshengisa lona. Verse 2. Ngizakwenza ke ube yisizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze ibizo lakho libe likhulu, njalo ube yisibusiso. uPaul ebhala eHebrews 11 uthi ngokukholwa lapha. Nanku ke sesibuyela kuGenesis lapho umlimi abiza khona Abraham baba. Uthiwa khona uAbraham uyatshelwa nguNkulunkulu ukuthi suka. Umbuzo engilayo ukuthi uAbraham umlimi ezebizo Abraham usuka elizweni ahlezi kulo. uAbraham wavuma njani lolu bizo? Njalo uNkulunkulu umbiza nje ukuthi asuke lemuli yakhe. Usuka engqondo yakhe icabangani? Ekusukeni kwakhe lapha nxa kuthi wasuka la yabe siba ngumuntu owamukela ubizo wale wamukela njani? Now uNkulunkulu uhawukela uAbraham. Ebese hawukela uAbraham ebese tshela uAbraham lokho okumele akwenze. uAbraham ulalela icommand le-order evela kuNkulunkulu ebese gcwalisa ngokwenza. Now uNkulunkulu nxa ekhuluma lapho uthi kulesithembiso sesibusiso nodumo nokuvikelwa. Khathesi nxa sifunda ngoAbraham, nxa sisizwa ngoAbraham, nxa sibala ngezizukulwana zikaAbraham, uAbraham waziwa njengobaba wokukholwa. The father of faith is Abraham. Kaso baba wokukholwa kuphela. uAbraham isibonelo sokukholwa. Usifakela iexample uyokubana lathi nxa sifisa ukuba ngamakholwa lapho esikhonza khona, lapho esidumisa khona uNkulunkulu, ukukholwa sikufunda kuAbraham, sikubona kuAbraham ngoba uAbraham is our example. Interesting. Kungani uAbraham kathi
mina kungani uNkulunkulu embiza ukuthi achiye ilizwe lemuli phakathi kwabantu bonke kungani umndeni wambiza ukuthi achiye ilizwe lemuli oqala engunanzelelayo ngumusa kaNkulunkulu. All right. uNkulunkulu uyamkhetha uAbraham phakathi kwabantu bonke. Yeah. Abe semkhethe emphawu. Ungafunda ngoAbraham ngakibo kwakukhonzwa izithixo. Yeah. Yeah. Vele kwakuyinkolo yesihedeni. uNkulunkulu wabe semenzela umusa. Iningi lethu senzelwe umusa. Njalo. Sasuswa kunkolo ezijiyeneyo. Balali liyakwazi lapho kade ligida khona. Lokho belikwenza inkolo uNkulunkulu wakwenzela umusa wathi suka. uNkulunkulu uyamkhipha uAbraham enkolweni yesihede ukuze aqale isizwe kumbe iline eyayizatshengisa umhlaba ukukholwa okuqotho. Alright. So iningi lethu lathi kanje khona lapha sikhiphiwe. uNkulunkulu uthe ake nisichiye. Yeah. Ungakhanyela ilizwe lapha ababesuka khona eMesopotamia eBabylon. Ungakhanyela eBhayibhelini vele iBabylona limele okubi isono. uNkulunkulu uyasho uzefika la kuSambulo ngo-18. Uthi siphumekile ini iBabylon. Sihlobo esithandekayo ake nisiphumeni sichiye senze njengoAbraham. Ende nxa kuphunywa uyapheka uchiye ulandele ubani okubizileyo andukwenza ngokukholwa hathi ngamandla ethu. Uthi not by might no by power angithi phela kodwa ngomoya kaNkulunkulu nguyeza kusithungamela. Siyabonga mfundisi kulokunye engifundayo lapha nxa uma4 ethinta ukuthi kaphume uAbraham. Okunye uNkulunkulu ayekutsho ukuthi nxa esesukile emulini wasuka kukho konke kwakumqaqelo kwakungam-influence kumele asuke yena la iself yakhe kumele aphume kiyo. So uNkulunkulu akutshoyo ukuthi uAbraham kumele ukuthi kufa ukuba nguAbraham abese siba ngumntaka kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lapho bevele ejonga ukupreserve ukugcina iline lokukholwa. So uNkulunkulu nxa esibiza abathandekayo usibizela ukuthi umuntu omdala kafe. Nxa ungafunda umaHebheru ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu sonke lapha nxa esibiza sesuke emnyameni sisize ekukhanyeni usibizela ukuzokufa. Impilo endala kayife but engunanzelela ukuthi sile challenge nje amaKristu ukuthi kasifi. Sibuya silokho sinjalo sihudula lokho kade siyikhokhona sisemnyameni. Kodwa uNkulunkulu ngokubiza uAbraham uyaveza ukuthi nxa esekubiza kumele uchiye konke. Yazi into elethwa umhlanga uthi ukuthi ebandleni lapha silezibhoko zabantu. Abantu abafanga. Omele ukwenze yikufa uqale impilo entsha. uJesu nxa ebiza uthi lo ufuna ukunilandela kathana right isiphambano sakhe. Angilanda. Isiphambano kwangasijoke kwangazinhleyisa. Kwakusiya ngumuntu wayesiya kufa lapha. So ubethelwe ufe kube sokusiba lo mzimba onjani omutsha. So zihlobo ezithandeka inkuthazo ekhona ukuthi kuAbraham ubaba wethu okukholwa lo esimlandelayo ngoba kanje sibizwa nje intanga nje kaAbraham sisizukulwane saAbraham sokukholwa ake nisichiyeni konke silandele amanyathela kabani kaAbraham. Singabuyi isibhabhula amasejeli abantu babuya bezokhonza ngapho uthwele imithwalo yakhe abuyelelayo. Nxa sibuya kuKristu sifika sichiye konke sibe sesilandela uKristu siqalise inyathela eli. Nanko okunye okubalulekileyo lapha. uNkulunkulu wenza isivumelwano loAbraham njengoba wenza isivumelwano loNoah. uNkulunkulu kulesi sivumelwano asenza loAbraham usenzela ukuthi abusise umhlaba wonke. Usenzela ukuthi abusise izizwe zonke zibusiseke ngoAbraham. So kuyikuthi uAbraham engalilalelanga ilizwi lenkosi engenzanga lentando yenkosi kuthi ukuthi kungabe kwenzeka ukuthi izibusiso lezi zingafinyeleli abantu uNkulunkulu ayekhangelela ukuthi zibafinyelele. uAbraham wehlukana labantu bakibo. uAbraham wehlukana lesiko lakibo. uAbraham wehlukana lakho konke okumgudlayo uyasuka elizweni lamaKhaladiya ebesesiya elizweni lapho uNkulunkulu athe anjani aye kulo. Lathi namhlanje
kuloku esikubonileyo ngokufundile izwi likaNkulunkulu. Kukhona okuhle esikuzwileyo elizwini likaNkulunkulu esilesifiso sokuthi singakubamba ngezandla zethu sifinyelele kikho ngokukholwa. Sengathi singachiya izolo nempilo yesono bese silandela ukukholwa kukaAbrahama. Siyabonga abalaleli kakhulu. Mina ngithokozwa ukuthi kukhona omele ukuchiye ngikuchiye nxa ngibuya kuKristu. Abraham isitshengiselo sokuthi kuyachiyeka usuku Kristu ubusuhamba kuhle. Ngiyaloyisa ukuthi ukhona lapho zibuza ukuthi impilo bani omele ngiyichiye. Kanti impilo nje izinto ziphi ekade ngizenza omele ngiziflathele. NjengoAbraham ngibizwe ngisabele. Ngithanda ukubonga ubule ukukhuluma singayiphambili. Bengifisa ukuthi lapho uNdlova kade ethinta khona ukuthi uNkulunkulu wenza isivumelwano lesi esitsho ukuthi kulentanga ezaphume ekhalweni lukaAbraham ozasindisa umhlaba. So uverse 3 sihle sithole laphana nxa esithi umhlaba uzabusiseka ngawo esinika isithembiso sika Messiah, esinika isithembiso sika Jesu ukuthi ngoJesu umhlaba wonke uza kusindiswa. Siyabonga kakhulu. uAbraham usesukile laphana ke emaforo. Useqalisile ukuhamba loNkulunkulu. Kodwa ke usuka ke ngobizo ayefika kwenye indawo akhilathe eBethel. Esefike khona ke sehleli laphana sokufika enye ingqondo nangu sesukuma usehamba. Akusibalo Genesis 12 verse 10 to 11. Verse 10 kwasekusiba khona indlala elizweni. uAbraham wasesehlela ngaseGibhithe ukuthi ahlale khona njengowezizwe ngoba indlala yayinzima elizweni. Verse 11 kwasekusithi esesondela ukungena eGibhithe wathi kuSarai umkakhe, khangela ke ngiyazi ukuthi ungowesifazana omuhle obukekayo. Njalo kuzakuthi lapho amaGibhithe ekubona azakuthi lo ngumkakhe abe sengibulala kodwa wena akugcine uphila. Maforo. Usuke wayeBethel. Yes. Ibalithi Bethel ithi lapho uNkulunkulu akhona, ubukhona bakaNkulunkulu. Oh yes. Usephuma lapha kayiso uNkulunkulu semthetho yana eGibhithe. Kuyini okwenza eGibhithe? Okwenza uAbraham wayeGibhithe indlala. Indlala. Kuthiwa kwaba lendlala yabhaha indlala elizweni lesithembiso. Asinanzeleni lokhu balaleli. Othe uAbraham aye Kenani nguJehova. Right. Kuyavuma ukuthi elizweni lelo kuthiwa uye kilo eKenani kube lendlala. Kodwa othe uye khona ngale nguye lamandla futhi okukuphilisa phakathi kwabantu kwendlala. Njengengoma yabantwana ukuthi lobo Jesu nxa silo Jesu semkhunjini asisabini bakithi isiphepho. Omnye lobayo uthi ukuvikeleka ayisikho kungabi le engozini kumbe kuba lengozi. Yikuba khona kukaNkulunkulu. Safety is not the absence of danger but the presence of God. So izithobe ezithandekayo lapha kwakudingakala ukukholwa. Esikufundayo kubana njengamaKristu kwenzakala futhi ukuthi empilweni zethu sike sehle kukholweni kwethu. uAbraham uhambi nangu seKenani eBethel abese faka ilathi akhonze uNkulunkulu. Right. Indlala ibisihlasela sekhohlwa ukubana umuntu ophilisayo ngubani. Abesezicabangela ukuthi kanye ngaphi eGibhithe. Ungabala iGibhithe kakhulu eBhayibhelini imele abantu abafuna ukuzidingela indlela yokuphila. Abantu abazithembileyo. Abantu abangela kukholwa ngoba eGibhithe kuthiwa yonke into yayikhona. Umfula uNile wayekhona, iGosheni, idlelo elalise eGibhithe. So abantu bakhona babezithembile. Engikufundileyo yilokho mfundisi Dube. Ukubana many times lathi khona la ikakhulu thina selizweni leli. Umlimi usilethile khona la. Iningi lethu siyazicabangela ukuthi singambuzanga lo Jehova ukuthi aye ngiye elizweni elithile esiwathi ngama greener pastures ngiyephephela. Ngenxa yencanca siyamkhohlwa uNkulunkulu. Indlala umuntu ingachaya indlala, umuntu akhohlwe ubususiye eGibhithe. Njengoba sesike sathinta sakuchasa nxa siya phambili. iGibhithe vele imele isono. Ungakhanya iGibhithe vele ama standards awile. Njengoba siyabona uAbraham umuntu wathi sefikile eGibhithe wenzani? Wawisa ama standards.
kasameli iqiniso. Ungakhanyela amazwi amaningi ake ukucabanga ngimlaleli la ombukeleyo ukuthi lapho khona kuyafana yini la sekhaya kumi njani khona lapho. Mrs Mhlanga, uYesaya ngo36 lapha verse 9 akuyithinte ikhuluma ngeGibhite. eGibhite ngaya kulezilingo ngoba kuthiwa isilingo eGibhite. Kuthi ukuthi nxa usuka lapho kukhona bakaNkulunkulu susiya emhlabeni iGibhite. uNkulunkulu ke uyaxwayisa ukuthi kudinga ukuthi sibe kwazi ukuthi impilo itholakala lapho kuloNkulunkulu khona. Uthi uYesaya ngo36 verse 6 lo 9. Verse 6. Ngakho hamba wena. Sorry mfundisi. Nxa evula laphana ngifuna balalele sibambe lokho ukuthi uNkulunkulu uthe kuAbraham sukuma uhambe eKenani. Kodwa lapha eGibhite uzingenisile. Esezingenisile nasi isilingo sokuthi aguqule umkakhe amenze udade wakhe. Omunye umbuzo emfundi uphendule nxa eqeda athi wayemtshela wathi ngaba ngudade wakhe size bamfisela. Ngoba iGibhite ayila ukuthi ngumntwana omncane ezilonke ngumfazi ngoba indawo yobuhlobonke kuzonakala. Abantu sisuka sibone ukubona okungayisuka kaNkulunkulu umuntu uNkulunkulu asincede ibali verse manje. Verse 6 Isaiah 36 ithi khangela uthembele kulolu dondolo lwakho umhlanga owephukileyo kuyo iGibhite okuthi uba umuntu eseyama kulo luzangena esandleni sakhe lusihlabe. Unjalo uFaro inkosi yeGibhite kubo bonke abathembela kuye. Verse 9 uzabuyisela njani ke emuva ubuso bombusi oyedwa wabancinyane bezinceku zenkosi yami. Wena ke uthembela eGibhite ngenxa yezinqola labagadi bamabhiza. Mhlawumbe membuza ukuthi nanga umlimi uyakhuluma lapha kodwa ke uAbraham ukhethiwe kade sesiyathembela eGibhite hayi uthembela kulo kodwa alisizi. Lathi sinjalo akusinike umbono lapha. Mina kunye ngufunda lapha mfundisi ngama risks esiwathathayo empilweni. uAbraham kuthiwe wayevele kwazi ukuthi abantu abaseGibhite babo kunganani laba beza kwenza kumkakhe. Yikho esehle sithi kathi ungubani ungudadewabo. So kuthi ukuthi ukudla kulokunenge esikusacrificeayo singela ndaba esilonge sesilambile yikho sichiya abantwana sichiya umkethu imizi yachitheka abantwana basala bengena amavuzu phathi ngesizathu sokuthi sisuswe indlala ende sisemazweni sigcwele sichiye lapha konke kusale kuchitheka. But ngicabanga ukuthi uNkulunkulu asimethembeni maforoko wathinta lapho ukuthi lapho uThixo ekhona kulungile lobe ngiholele ehlane asifundeni ama trials nafundisa imfundile lapho ukuthi uNkulunkulu wavuma njani ukuthi uAbraham ehlelwe indlala esefika esithembisweni. uNkulunkulu ukuthi wavuma ukuze uAbraham abone okunye okusesimilweni sakhe ayengakwazi ukuthi uyikho khona. Wayengakwazi ukuthi angesaba agcine eseqamba amanga kodwa uNkulunkulu wamfaka lapho wabona ukuthi hayi ukuthi isimilo sami siyadinga ukuthi ngiye kuNkulunkulu. So uNkulunkulu uyavuma ukuthi izilingo lenhlupho zisehlele ukuze sibone lokho esiyikho khona abe sesusa ukungcola ezimpilweni zethu. Enjalo Abraham ewonile kodwa umusa kaMlimi kakhulu. lapho sibona khona ubuhle bakaNkulunkulu kala ndaba ukuthi wone kanganani singakwazi ukusabela ukuthi yebo ngeke ngabizwa sembuye ngehlule kaNkosi ngiza nginje njalo uNkulunkulu uyasamukela. Ufuna ukukhuluma ngikhathazwa libala elisetshenzisiweyo elithi indlala famine. Kulokho esesikuzwile ngoAbraham kuthiwa is the seed. Now nxa ulentanga lenhlanyelo yakho enhle kakhulu akunzima ukuthi uchawe indlala kuke kube le famine at some point. Maybe ekubeni yiseed kukaAbraham uNkulunkulu wayeveza isivuno. uNkulunkulu wayeveza iproduction ngokukholwa la ngokwethembela kubani kuye. Kuqhakathekile ukuthi nxa sidlula phakathi kobunzima njengalokho okwafinyelela ubani uAbraham sinanzelele ukuthi kasihambeni laye esimkholiweyo onguNkulunkulu onguKristu. Lanxa kungaze kube buhlungu kunganani kodwa kasihambeni emanyathelweni okukholwa kuNkulunkulu sibe ngabakholwayo izikhathi zonke. Ukuthi indaba yokukholwa ijule kakhulu zihlobo ezikhaya.
ifuna ukubana sicabange njengoNkulunkulu. Yikho kuYisaya ngo55 ivesi ngo8 uthi yena indlela zami ayisondlela zenu. Yeah, imicabango yami ayisomcabango yenu. Njengezulu lehlukene lomhlaba khathi kunjalo. Thina ake sikhulekeleni ukuthi sifane loNkulunkulu. Sibone ngendlela abona ngayo. Kuzasiza ngoba indlala iza kubuya ayekeli vele. Indlala enze njani bayithi iyeza ama trials inhlupho ziyeza zihlobo ezithandekayo. Kodwa zimele zithole mina lawe. Siqamele ezingalweni zikaJesu. Sibe kwazi ukuthi hayi singenile emlilweni la silaye uzangena asihlenge. Lo engasihlenganga la kubona lina kodwa akakwazi ukuthi lokho asikwenze. Sithembele kuNkulunkulu kuzasisiza khona lokho ngoba indlela zethu zokufuna ukubaleka kumbe zokuphunyuka ezilingweni azisizi njengoba siyabona uAbraham wathi lo ngudadewethu kodwa ukwakuthinta abamthatha kunjalo engudadewabo wayesesaba ukuthi ngathi umkami bazamthatha ngudadewethu bamthatha kunjalo kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe uyangenela afike ahlenge amnikeze ambusise njalo uJehova sihlobo esithandekayo simkhonza uthembekile okudingakalayo ukuthi mina lawe sikholwe nje kuphela sibe yisibusiso kwabanye abantu phakathi kwendlala kasibe niyisibusiso lanxa silamba amaforo lawe ungazuza imali yakho yebhansi namo usungiqhumela bijana. Mina mfundisi okungithintayo ngendaba yenhlupho ukuthi baningi abantu abamchiyayo uNkulunkulu nxa sokuhlutshekiwe. Ungafunda uYisaya 48 verse ngo10 yayithanda ithi ngiyakuhlola emlilweni wenhlupheko ngoba kufanele ukuthi nxa sesihloliwe kutshe isono kusale umuntu engumKristu opheleleyo. So kasivumeni ukuhlolwa ende nxa siphakathi komlilo uKristu uthe uza kube lathi asithi kumthatheni nelizwi. Balalele sikufundela endabeni yesilingo eGibhithe ukuthi umhlaba lo eGibhithe. Izilingo zonke zisemhlabeni lo eGibhithe kodwa ungaya eBhetheli kuJesu esiphambanweni kulapho onqoba khona izilingo. Engubonga ukuthi uAbraham wabuyisana loNkulunkulu wakhe wabuyela futhi eBhetheli. So sifunda ukuthi lo mKristu esesemhlabeni lapho asuze zima ukubuya kodwa ke zingotshwa ngokweyama kuJesu Kristu. Ivula uGenesis 13 lapho uAbraham sesuka ekunqobeni isilingo leso ukuthi usebuye usebona ukuthi sephambanisa umlimo umusa wakhe wamfinyelela. Simbona esehamba lo mntakamfowabo uLothi esetshengisa ukuthi umuntu othintwe lizulu uba lesimilo esibutha abantu esichitha abantu silothando. 13 verse 1 to 2 Genesis. uAbraham wasesenyuka eGibhithe yena lomkakhe lakho konke ayelakho loLothi kanye laye waya eningizimu verse 2. Njalo uAbraham wayenothile kakhulu ngezifuyo ngesiliva langegolide. Lapha Mrs Mhlanga nasi indaba ukuthi uAbraham usukile wahamba sehamba loLothi. Sebuyela futhi lapha aqala kuba khona laphana ungabala verse 3 uthi useseBhetheli. Ibalithi Bhetheli indawo lapha ahlangana khona noNkulunkulu. Kuyini uNkulunkulu afuna ukusivezela khona ukuthi lanxa uwehlulekile empilweni kodwa lingahlangana lapha oleveli lakho ngithi wabhabhathizwa uhluleka ungabuyela kuzimiso zakuqala umlimi kakulahli. Sifunda ngendaba kaAbraham lapha esehamba noLothi. Sifunda ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi asinike ithuba lokunanzelela lapho wekhona. Ubusubuyela lapho eliqale likhona ndawonye. Sithola lapha indaba kaAbraham loLothi kuthiwa izifuyo zabo zabanengi kakhulu. Bagcina indawo amadlelo engani aseseba malutshwane. uAbraham abesesithi sokulokuxabana kwezisebenzi. Ade haya kufanelanga mina lawe sixabana. Kodwa wena nanti ilizwe khetha. Afundisi ngithole isimilo esesabekayo kuAbraham. Ngiyakukholwa ukuthi uAbraham waye lengqondo kaNkulunkulu eyokuthi akungabi yimi ngoba kodwa kube nguye. Yiyo umsihlatshelo uJesu asenzela wona ukuthi akungabi nguye kube yithi esihlengwayo. uAbraham kuthiwa watsho njalo uLothi wabisekhetha kuthiwa wagijimisa amehlo wasebona indawo ekhangayo enhle efertile eluhlaza wakhetha yona. So uAbraham wasesithi ungayale hayi mina nzakuyale. Nginanzelele izimilo ezimbili
esingaziqathanisa lapho. UAbraham kalabo ugovu mfundisi, kakho selfish, kazifuneli ulothando ukuthiwa luzifunele okwalo. UAbraham number 1 wayemdala enguyise kaLothi. Number 2 wayengumnikazi, he was the rightful owner of this land, wayeliphiwe nguNkulunkulu. Number 3 in terms of nge-wealth, ngenotho, wayevele nguye ophezulu. Kodwa sibone sithi hayi khetha. Lumfana ke lo sibe sesithwele esinye isimilo lapha esobugovu lokunganaki, kuthiwa kazange abonge kuAbraham ukuthi ngilapha ngoAbraham, ngoba indawo le isithembiso lesingesikababa phela, ngilapha ngaye, kazange atshengisa inhliziyo yokubonga. Okwesibili sibona ukuthi uLothi ukhangeka ngezinto ezibonakalayo ezangaphandle. Ungayifunda kuhle, kazange nanzelele mfundisi okunye okwakungacorrupta kumbe okwakungalimaza ukukhonza kwakhe uNkulunkulu. So kazange akunaki, yena wakhangela inotho, wathanda inotho kakhulu. Nginanzelela ukuthi izimilo lezi ziyatholakala kumaKristu, kakhulu indaba kaLothi. Kulento ezisikhangayo ngale sibe sesisacrifice uKristu, kasilandaba izikole esihambisa khona abantu abethu. Kungathwale siyani isikolo sile pass rate ephezulu, sile reputation, kulapho esesiya khona asilandaba lokuthi uNkulunkulu uzaziwa yibo kumbe kasozaziwe. Even imisebenzi eminye siyikhethayo, amazwe esiya kiyo kasilandaba lokuthi kunjani. Kodwa yikho kwenza ukuthi uLothi ehluleke, ngoba wagcina esethethe okwabamqoka kuye izinto zangaphi azibona ngamehlo zamkhanga. Nxa ekhuluma so ngibuyela ibhuku leHeroes ekhaya yezulu uHebrews uthi ngokukholwa Abraham, ngokukholwa uSara, ngokukholwa akulo kuthiwa ngokubona. Ukubona lapha uLothi usebenzisa ukubona wasesingenisa emanyaleni. Ufuna ukukhuluma yazi indaba kaLothi iningi lethu sekwakuthinta sitholakala sikhona phana ngokubona. Sifuna idlelo, kuthiwa wabona kukuhle wathi ngiza kuyahlala la, wase-sacrifice into eziningi. Ibala vele akuqalanga ukuganga lokhu weSodom uLothi esekhona, vele babeganyile benjalo, wahamba kunjalo, wasacrifice kunjalo. Ungananzelela amazwe amaningi esiyakiwo ekukhulisweni kwabantwana, uyathola ukuthi istandard sakhona sehlile vele. Bazenzela intando yabo abakhuzwa, ubese kubuya la ngokuziphatha, imithetho yakulegalizwe into eziningi, into zokutabane lana, kodwa siyakhona ngale, si-sacrifice, sithi thina as long ngithole ukudla, ngiyafelwa ngabantwana. Isihlobo ezithandekayo ogcinayo nguJesu. Ake nisithobele intando kaJesu, senze khona lokho kanye akufunayo, simlalele, sikholwe. Okunye okwesibili okungithathekisayo indaba yokubana sifunde ukubuyisana njengezihlobo. Ebandleni kuyaxatshanwa Ndlovu. Umuntu ngangcono azwanane labazalwane kodwa exabana lezihlobo zakhe. Abuya athathe system kodwa siyaxabana ngenxa yokubana sibanga ilifa, sibanga ukubana kazange angibikele ukuthile, abanye omunye ngubhudo omdala kulo bhudo omncane kazange angitshele lokho. So okuyizinto konke okunjalo kuAbraham sifunda isimilo sokubana kuyabuyiswana, sixolisane. Nxa sesixabana uthi hayi singabazalwane, akudingakala ukubana sixabane, silungisise izinto. Loba sehlukane sinjani, silungisise izinto kube lokuthula. uNkulunkulu uyabusisa okunjalo. Ndlovu, uNkulunkulu kuthiwa besaxabana kusesele ukuxabana wathula, kodwa uLothi nxa esekhethile lapha abuya khona athi hayi semvela asihambe, sekukhuluma njalo uAbraham. So nxa kule ngxabano umlimi kaveli uthi nxa sihamba ngokukholwa sethemba uNkulunkulu, kodwa nxa sihamba singela kukholwa sethemba thina namandla ethu. Now ngithola isibusiso esimangalisayo, lemfihlakalo emangalisayo elizwini lenkosi la, ukuthi omunye you always want the best for yourself. Ngafaka ama-apple lapha ngithi dobha mfundisi. Nxa kulesinye ingani le problem odobhele emuva nguye ozagcina selidobhile. Now
endaweni engabe ikhethiwe eluhlaza ekhanya iyi-best nxa ipresence kaNkulunkulu ingekho khonapho kutsho ukuthi isibusiso laso asinjani asikho kodwa lapho uNkulunkulu akhona lesibusiso laso sinjani sikhona yikho kuqhakathekile ukuthi ekukholweni sethembe uNkulunkulu singathembi amandla ethu kuyasiza ke inkambo kaAbrahama lokho ekubana wethemba uNkulunkulu lanxa ukukholwa kwakhe kulokho esidlule kikho kuke kwalingwa kuke kwanyikinyiswa kodwa uNkulunkulu uhlezi emdingo Abraham uhlezi eseduzane kukabani kukaAbraham lathi namhlanje kungafika izigaba zempilo lapho ukukholwa kwethu kuvivinywa ukukholwa kwethu kuthwaliswe nzima kasibeni kwazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi eseduzane kwethu lanxa ukukholwa kwethu kuphansi siyabonga sibambele uGenesis ngo-14 lapho uzabala futhi 1 verse 1 kusiya ku3 ivula iBhayibheli balaleli esikufunda kuAbraham loLothi ukuthi asifundeni kuba lomusa losizo kwabanye abantu futhi sifunde ukuthi indlela kaNkulunkulu ngeyomusa ngasoyochuku lanxa woniwe yekela ukutshengisa ukuthi la uyenelisa nguThixo enelisayo thina senelisa yikho wathi hayi ngumntana nami kodwa yithi aqale yena akhethe ngimfundise ukuthi empilweni zehlise ukuze uphakanyiswe lizulu kakhulu uGenesis ngo-14 verse 1 kusiya ku3 sikhangela ukuthi kule manyano omunye osuba khona lapha oweBhabheli uAbraham njengomntaka kaNkulunkulu uhleli khonapho kodwa kwenzakala umanyano eBhabheli sifuna ukufunda uAbraham waziphatha njani phakathi komanyano womhlaba yena engasowomhlaba Genesis 14 verse 1 Kwasekusithi ensukwini zika-Amrafeli inkosi yeShinari uAriyok inkosi ye-Elasari uKhedolawoma inkosi ye-Eliamu loThidali inkosi yezizwe balwa impi loBhera inkosi yeSodoma loBhirisha inkosi yeGomora uShinabi inkosi ye-Adima loShemebhere inkosi yeZebhoyimi lenkosi yeBhela eliyizowari verse 3 bonke labo bahlangana esigodini isidima esilulwandle lwetswayi balaleli ngifuna libone indaba elapho ukuthi uNkulunkulu ubusisa umntanakhe ukuthi ambize amsuse amnike ilizwe sefikile elizweni lesithembiso amakhosi ahlezi khonapha seqalisa ukulwa kalwa uAbraham engafiki usefikile sebeqalisa balwela umhlabathi usuthethwe ngumlimi wanika umntana kasembizile bona wabona ngani ngabanikazi bomhlabathi sifunda Ndlovu lapho ukuthi phakathi kwempi ekhona uAbraham engumKristu azithulele baqale balwe bona kodwa manje sevela ngathi sitshengisa ukuthi hayi mina ngibiziwe kodwa ke ngihamba ngoNkulunkulu ngihambi ngokobutho la ngokodlame presence kaAbraham efika khonapho ufika lesibusiso sikaNkulunkulu now abantu lapha sebenanzelela ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu kule indawo sesinjani sesikhona sebeqalisa ukuba nenhlanganiso zonke lezi ezijiyeneyo kodwa nxa uNkulunkulu singamethembanga nxa uNkulunkulu singamkholwa lapho siphila khona Mrs Mhlanga asoke sibe izibusiso siba iziqalekiso hayi izulu lamasabatha hayi lokho ezigabeni lapho siphila khona kulezinto ebezingenzakala kuhle izulu line abantu bachayinala ngoba kule presence yamasabatha ngoba kule presence yabantu abamethembayo ubani uNkulunkulu kodwa ngokungakwenzi lokho sicina lathi siqalekisa izindawo lapho siphila khona nabantu esiphila khona uNkulunkulu sengasasenzeli kahle uNkulunkulu sengasasibusisi njengoAbraham okunye ngutholayo ekhuluma uNdlovu lapha indaba yokubana yempikiswano enkulu ngibona iGreat Controversy kunjani izizwe lezi ungabona vele izizwe zihlangana kuba lohlupho lapho kwamanyana khona izizwe vele siba lohlupho uAbraham usenikezwe umhlaba sokuqalisa impi impikiswano enkulu singakukhohle ukuthi impikiswano phakathi kukaNkulunkulu loSathane usefuna ukuthi adisturbe iplan kaNkulunkulu
dala kutsha iline yabantu abamthembileyo lapha umhlaba wonke kade uzakopa khona uAbraham khipha kuyathunjwa lobani lolothi khona pha but verse 12 lo 13 khona kule into engidinga lapha khona 14 verse 12 lo 13 verse 12 amthatha lolothi lempahla yakhe indodana yomfowabo kaAbraham asehamba ngoba wayehlala eSodom verse 18 kwasekusiza owayephunyukile wamlandisela uAbraham umHebheru owayehlala ezihlahleni zama-okhi zeMamre uMamori umfowabo kaEshkoli lo mfowabo kaAneri ababelesivumelwano loAbraham. uAbraham uzihlalele laphana ukuthula amadoda ahlangana amahlanu ngapha amane ngapha kuyalwiwa bese kuthunjwa lapho kulomzukulu wakhe umzukulu osuke exabane laye yena uselele ukuthula umzukulu kakaxolisi sethunjiwe uAbraham nangu selandela ungabala ukuthi wasuka waqonda lapha ayekhona wayalwa khona apho ukuthi akhuphe umzukulu wakhe lapha abemzingelezile basila ngenxa yomzukulu kaAbraham sifundani lapha Msimhlanga kuyini umlimi asinika khona lapho ukuthi sifunde ngoAbraham ukuthi ngumuntu onjani. Siyabonga mfundisi engunanzelelayo ukuthi uAbraham wayelomoya kaNkulunkulu. IsiKristu sethu sibulawa inhliziyo zethu esithe ziyalukufa mfundisi. Ngoba eminyameni ngale ukuthi an eye for an eye. Unganchanga ngapha la ngiyakuchanga. So uAbraham simbone lenhliziyo kaKristu wabuya lapho wafundisa wathi okuchaya lesihlathi muphelesi so simbone landelela umntwana omfowabo enjalo engamxolisanga besuke kungani kakuqedakala ukuthi kunjani kodwa ahambe ayemlanda ngithanda indaba yokuthi lithintile mfundisi ukuthi kuthiwa waya lapho kulolothi khona ezama ukuveza ukuthi hayi mina anzanga lapho kuzoba ngumhlabathi hayi umhlabathi uvela ungowakhe kazangalwe azingenise ezimpini ezazi khona wayesenzela ukuthi abantu uNkulunkulu wakhe ambizileyo kumbe omkhonzayo bangabile lokuthandabuza kumbe bangabile ingqondo ngoNkulunkulu ukuthi la ungumuntu wezimpu njani kodwa uya kuphela ukuhlenga lothi abesephenduka ngifisa indaba ethinto ngomaforo sifithizele eyokubuyisana ekuhambela umntana omfowabo la nxa kungaxoliswananga kodwa amlwele inhliziyo zethu mfundisi zithi nxa umuntu ongonileyo esehlelwe yilutho lubi ngiyathokoza ukuthi awudlo sokumtshayi la nxa ngingazaye ngikukhuluma esitshala phana enhlizweni kuyabe kukhona ukuthi hayi uNkulunkulu kami kodwa uNkulunkulu wethu sonke ingqondo kaAbraham siyayidinga njengamaKristu. Siyabonga yebo now silaba fowethu abasuka lapha bahambe eSouth Africa bayedinga ama-greener pastures bengafika khona ngale bese bethumeza igrocery asituthumezele umama ekhaya engathumeza ngalo mama uhlala lo umzukulu ebese mosha igrocery kamama ekhaya igcine singasafinyelelanga kwesinye isikhathi kwanile igcine siphanjaniswa ngomzukulu engezwe ngale ezegolo ukuthi hayi ngapha ungani kulomunye ophambanisayo so kusiba lengxabano lanxa esehlelwa lusizi umzukulu kuhle kudale impikiswano enkulu lempe enjani khonapho enkulu sengathi enzuzweni zethu nalokho uNkulunkulu asibusise ngakho singaba lokuzwelana komunye sincedisane komunye singadelani singayekelani ukuthi hayi lo njengoba enje awuzazibonela khona ngale kakubuyiswane abantu baxoxisane abantu bakhane ezimulini sakhane sincedisane ukuze imuli ziphile zibambene nxa sibambene ngemakhaya lasevangelini futhi sizaba lokubambana okufananayo. Ngifikela umcabango othi umhlaba uyibhabheli umanyene kwenzela izinto zayo ezinye. Thina njengababiziwe bakaKristu senzani ukuwophula phakathi komalahle ebhabheli umhlaba. Imuli
ozalwa labo baphakathi kweBhabheli bayadaba wenzani ukuba njengo-Abraham uyesiza iBhayibheli yakwazi ukuthi u-Abraham kuthiwa wasuka apha balaleli lebutho elanda ukuyahlenga umfowabo silebutho elevangeli siyaphuma siya kuma-effort witnessing sisuka world convocation libutho lokwenyula abafowethu vuma-ke ube ingxenye lebutho nxa usubizwe njengo-Abraham lawe nxa usulandisilothi vuma ubuyele ekhaya ngoba uthi ufuna ukusibutha sonke asihlanganise ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uzosixwayisa ukuthi sisaphila sikwazi ukuthi ubizo luka-Abraham lwalusendlala ubizo lwethu lwakomoya ngesiKristu ngoJesu Kristu akuvuli ahambe kuGenesis ngobona ngo-14 verse ngo-18 u-Abraham nangu simbona lapha usesukile empini senqobile sebuyela-ke ngale uhamba useleloti selabantu benkosi yeSodoma abaqhuphile phakathi kokuthunjwa uphethe futhi lokudla okuningi akutholileyo sifuna ukubona ukuthi u-Abraham nxa efika laphana ngumuntu nothanda izinto ukubonwa lokuthi nginqobile kumbe uyakwazi ukuthi unqobe ngobani Genesis 14 ubala verse 18 19 uMelchizedek inkosi yeSalema waseletha isinkwa lewayini njalo yena ngumpristi kaNkulunkulu ophezulu konke wasembusisa wathi kabusiswe uAbrahama nguNkulunkulu ophezulu konke umnini wamazulu lomhlaba verse 21 verse 21 inkosi yeSodoma yasisithi kuAbrahama nginika abantu kodwa uzithathele impahla ungaya ku-22 uyala uthi kangeke ngibambe lutho ngoba mina ngifunge kuNkulunkulu ukubana osezulwini ngihamba ngaye nguye ongithumileyo konke okusemhlabeni ngokaNkulunkulu kuyini maforo esikuthola lapha ngondoda othi enza umsebenzi omkhulu ale ukuthi athathe azathi nafuna lizabona ngani lelingcinayo so mina ngilapha ngomsebenzi kaMlimo sifundani la sisibuyela endaweni yomuntu okholwayo uAbraham akaboni izinto zenyama kumbe ezokuzwa kaphili ngemizwa uyakholwa nanzelela lokho ukubana ibutho ahamba lalo esiyakulwa kwakuzinceke zakhe laba sibantu ababetrainiwe la so impileyi wayilwelwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ongilweleyo ngibani so uyakwazi ukuthi udumo lumele liye kubani inkosi yaseSodoma ithi thatha konke lokhu izipho lezi ngezakho uyala uthi ngenele mina kuke kwathintwa umhlanga laphana ukuthi abavezele kucace ukubana hayi mina anginani la lokhu mina mbusisiwe vele uyazi kwesinye isikhathi senza ngani thina siyiziceli siyahawula nxa sokubuya evangelini sobe sithandekayo sibusisiwe nxa sisenza esikwenzayo singalindeli amafufu ukuholiswa ngabantu kumbe ukubongwa ngeke ngikhulume abafundisi labadala bebandla bebhoda bevakashela abantu umuntu anikezwa kunikezwayo akhohlwe la ngemishini angayo because phela umuntu okunikeza ingcangco yakhohlwa la usuthabele lokho kunjani bakithi okunikeziweyo ubusukhohlwa lokwenza enye decision lapho eqhatheke khona uAbraham namfunda umthungameli iwitness engafuni ukucompromise ayekwazi ukuthi hayi ngihamba ngalokho ngilande lokho uthi sokunjalo uAbraham siyafunda ukubana wayekwazi ukuthi kade semele mbonye uNkulunkulu onginqobeleyo ngubani hathi ngamandla ethu no lokukhalipha kwethu kodwa ngomoya kaNkulunkulu isikhathi eziningi singakhohlwa esimele simthembe isikhathi esiningi sethi sesenzile okuthile Ndlovu ngaphumelele kwenzeni lokho ngaba kusesikolweni ngithi hayi mina ngangalali ubusuku ngangibala sikhohlwa ukuthi hayi osithungameleyo ngubani kumbe mina ngiguli umlimo umbusise la ngempila kahle sangiziqhenya ukuthi ngidla kuhle hayi ayisikho ngumusa kaNkulunkulu izikhathi zonke asibuyiseleni udumo kuJehova sinanzelele ukubana osithungamelayo ngubani uAbraham ukuthi nxa ethutsha lapha evelale kuhle kuvela enye indoda uMelchizedek kuvela yazakala ngubani uMelchizedek uMelchizedek kwakuyinkosi eyayingumpristi kuthiwa inkosi yaseSalema eyayingumpristi ngokufanayo eBhayibhelini kulamahofisi amathathu ayekhona kwaIsrayeli ihofisi yomprofeti kube le hofisi yenkosi kube le hofisi yompristi
zazingahlangani emuntwini oyedwa ikakhulu ihofisi yenkosi leyo umpriest kwakungabi emuntwini oyedwa so lapha sithola kusemuntwini oyedwa okuthiwa nguMelchizedeki lokhu sikuthola kuJesu kuphela uJesu nguye oyinkosi ebe ngumpriest so iyathutsha lindoda uAbraham abesesiba kwazi ukubana hayi kumele mbonye wayemele uNkulunkulu ukubana konke lokho kwenzakele iyathutsha nje esingakwazi ukuthi isuka ngayo iyathutsha uAbraham abesebonga kodwa mina ngikufundile ukuthi uAbraham vele wayehleli ebonga awuphonga uqalisa ukubonga emntwini ongamaziyo ungathi so kwakuyihabit yakhe wabakwazi ukuthi hayi mana mphawulo okuthile inkolo ayazi le ngibonye engikwenzelwe ngubani bakithi uNkulunkulu so sinyithini kithi Ndlovu sisuka kuviki kithi ngapha uluhlelo le convocation ezokukhuthaza abantu ubungcwele bakaThixo lokuthembeka uAbraham namuhla sitshengisa ukuthi kuvele ukuthembeka kwakukhona izolo kungayi abantu abathi indaba yokwetshumi le abafundisi bafuna imali nansi phela sikhona kungabe labafundisi now ibizo elithi Melchizedek ngasichasiselwa lapha lithi ukuthi peace uZedeki utsho ukuthi justice so this is peace and justice ukuvela kwakhe kuyisimanga ngoba emuva ngale kokuliwa kule coalition kule impi emangalisayo but yena sevelile sekubuya ukuthula le justice nxa kubuya bese sibona kusiba nomnikelo okwethumi because kucacile lapho ukuthi lokho kuofwayo it's a tithe itithe ngokukodwa kokwethumi kubiselwa kumnikazi kuyisibongo kuNkulunkulu sengathi singananzelela ukuqhakatheka kokubonga ezimpilweni zethu uNkulunkulu udinga ukuthi simbonge ngalokho asibusise ngakho anti sinqobile unqobile phela uAbraham anti nxa ekunqobeni kwethu kasimbongeni ubani uNkulunkulu unganqoba maforo isikhwama sigcwala imali unqobe bonga uNkulunkulu ubisele okwechumi leminikelo uyangikhumbuza lapho uPastor Ndlovu nxa ethinta yebo phela uthe kufanele sibonge and uAbraham lapha isenzo sakhe sasiyikubonga ngoba wayevele seyenzelwe ulutho kuNkulunkulu kuleyo kunye mfundisi lapho esikukhuthayo njengamaKristu ukuthi siyakhuthazana ukuthi hayi kasipheni khona uNkulunkulu ezavula istorehouse hayi kasiphi khona sipha ngoba vele sesiphiwe sesireturna kasiphi ukuze so abantu mina nyake ngizwe ivini umuntu esecela umthandazo kambe sure bengikhipha itithe ngokuthembeka umlimo kodwa kukhanya kula hayi vele sipha ngesizathu sokuthi sesikholisile sesienjoyile ama blessings sesibisela asikhitshweni ingqondo yona le ukuthi asipheni khona uNkulunkulu kwelete ungani butter trade ukuthi uNkulunkulu ngesizathu sokuthi ngathi lawe hayi indaba ibudlelwane ukuthi siyamnanzelela ukuthi umnikazi wokunqoba umnikazi wempilo umnikazi wakho konke kunguNkulunkulu nxa ekhuluma kanje ngiyazibuza ukuthi kathi umlimo ngamthenga yini ngathi ngicela umthandazo ngoba bengikhupha uJubu ukuze la umlimo ambhadale yisipho hathi esisisa kuNkulunkulu ngenzuzo uNkulunkulu lezibusiso asiphezona asihambisi kuNkulunkulu hayi kodwa sibisela ngoba kuvela kubani kuye singabala leyo ngqondo kuba lula kithi sibisela lokho uNkulunkulu asibusise ngakho thina yazi isikhathi lokuthi uNkulunkulu ngiyaqala eGenesis 1:1 ekuqaleni uNkulunkulu uzakhuluma njani into wena mina ngisuke ngenza ukuthi awenza ngalo ukuthi umuntu uyaqala wakunika lokwenza kwakhona yebo bengithi onye usiphambanisayo ingqondo yenkolo esisuka kizo yamadlozi ubana kumele ngiyechitha utshwala nginike ukuze babazwisise bangizwe uNkulunkulu sesimthatha njengedlozi hayi kanjalo uNkulunkulu kacela angakunikazanga khona siyabonga abalaleli uNkulunkulu kasisize ibandla likaThixo lisiba khona uNkulunkulu wabiza uAbraham emsusa phakathi kwamakhaladi eBhabhiloni okukhozwa kwezithombe walisungula kwabanye bandla wathi ukuthi ngenzalo yakho inzalo yakho izaba njengechebechebe
njengenkanyezi esitsho ibandla alibumbayo. Nxa ukhangela umlaleli umlobi uthena ibandla liyisibusiso ebantwini. Libutha abantu libasa kuKristu ukuze bakhule bekwazi uNkulunkulu ngubani. Kuthiwa singabantu abanjengamatshe aligugu aqhakathekileyo, peculiar people. So kufanele ukuthi siziphathe kuhle, uNkulunkulu asisize sibekwazi esikubizelweyo. Kakube umuntu oqhakatheke lapho khona ubuthe abantu. Kumele uKristu uveze intando kaNkulunkulu. Kunjani? Umazwe ongaba nawo. Now ibandla likhona ukubana lifinyelele abantu as outreach. Njalo likhona ukuthi lifinyelele abantu as inreach. Njalo likhona ukuthi kube nobudlelwano ifellowship leyi. Ubaba ukukholwa esifunde ngayo Abraham safunda njalo ukuthi ube yisibonelo. Ekugoqeni isifundo sifunda ukuthi ube ngumfakazi. Ufakazile ngempilo yakhe ngokwenza kwakhe ngokukholwa. Nansi lesenzo sokugcina lesi sokubiselo kwechumi usenzile uAbraham. Sengathi lathi singalandela emanyathelweni lesibonelweni esisethulelwa nguAbraham. Ngicina maforo. Asithembeni uJehova izikhathi zonke. Angakhuluma senze khona lokho akutshileyo. Uza kusinakekela. Uyayazi indlela loba singena enkangala. uJehova ulathi sibusisiwe ukuze lathi sibe yisibusiso kwabanye abantu. Siyadinga abalaleli kuba lesiKristu esibambekayo esikhulumayo ngokwenza njengoAbraham. Sibe indonsele emulini esigabeni. Umlimi kasisize uma ngemva kwesifundo lesi sikhuleka sicela amandla akathi ukuthi athungamele. Uzakhuluma mamazwi ubusugoqa ngomthandazo. Siyabonga. Isifundo esisitholayo lapha abalaleli lababukeli ukuthi kasimkholweni uNkulunkulu. Futhi thina sibiziwe njengoAbraham ukuba yikukhanya ezweni elisibekelwe ngumnyama. uAbraham ungafunda kuthiwa wayesithi lapha ehamba khona wayekhuleka afake i-altar athandaze. Angasuka lapha i-altar lisale lidilika. Ama-Canaanites kuthiwa ebhoda hayesiba kwazi ukuthi okade lapha ngubani. Kuthiwa babeli repair i-altar labo bamkhuleke bamthandaza uNkulunkulu kaAbraham. Sengathi singaba le ndonsela enjalo abantu esigudlana labo bamazi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ungumnikazi wezinto zonke. Kasimbongeni ngakho konke asenzela khona la sinika khona sicimeze nini sikhuleke nini. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, ibizo lakho lifanele ukudunyiswa ngoba lilibizo elimangalisayo. Siyasibonga sona lesi sifundo sengathi singakuzwisisa ngcono sinike inhliziyo kaKristu ephayo engagodliyo, sinike ukukholwa kwendulo owakunika uAbraham bakuthathe elizwini. Sifundise njengamaKristu ukuthi umuntu omdala afe nxa usibiza sichiye konke sibe sesithatha ijogwe sekulandele insuku zonke. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu othembekileyo lanxa kuqansile empilweni kuke kuchise vuma sikwethembe ngoba ukhona izikhathi zonke. Siyabonga sona lesi sifundo sengathi ungasibusisa sonke ngoJesu inkosi. Amen.